ba reka kgaolo ya bobedi temana 12:2. Potso ya barutwana ba Johane ho itima dijo. Barutwana ba Johane le ba Bafarisi ba ne ba itima dijo, mme ba tla ho Jesu ba re ho yena, barutwana ba Johane le ba Bafarisi ba itimelang dijo, kanthe barutwana ba hao ha ba itime tsona. Jesu a re ho bona, na balekane ba monyadi ba ka itima dijo ha monyadi a sa na le bona na? Ba keke ba itima dijo monyadi a sa le ho bona. Empa nako ya tla eo monyadi a tla tloswa ho bona, mohlang oo ba tla itima dijo. Ha ho motho ya rokellang setsiba se setjha seaparong se tsofetseng. Ha ho ka etswa jwalo, setsiba se setjha se ka hahola ho tsofetseng, sa eketsa taboho. Hape ha ho motho ya tshelang veine e ntjha makukeng a kgale, hobane veine e ntjha e ka phatlola makuka, mme veine ya tsholoha le ona makuka a timela. Empa veine e ntjha e tshelwa makukeng a matjha.